Njegova rečenica je bila kratka, njegova rečenica je bila pedantna. To otprilike priliči onim ljudima koji su u nečemu trenirani. Sa svim tim znanjima, kad je on tu dolazio i sad to nama držao predavanje u tom jednom akademskom civilu, on je stvarno delovao potpuno kao čovjek s druge planete. U vreme kada su svi bili drugovi, on je bio gospodin. On je bio poliglota koji je govorio 5-6 jezika. Svirao je klavir, bio je sportista. Jednog momenta bio je i sportski trener, i trkač na 400 metara, i novinar koji piše o sportu, i predsjednik kluba Partizan. Njegova pedagogija je da ispod površine događaja koji gledamo ima niz uzroka, niz konteksta koje novinar treba da bude sposoban da osvetli. Padate u ljude koji mnogo rade, mnogo brinu, mnogo jedu i puše, a malo se kreću, onda hitno učinite jednu od dveju stvari. Ili počnite odmah da vežbate, ili odaberite 4 prijatelja koji će vam na odru koji vas skoro čeka držati počasnu stražu. Jedni ga zovu Prometejama, drugi pionirom novinarstva. On je sve ono kako bi se u knjigama zamislio novinar, a u životu retko bi ga iko takvog i našao. Bio je atleta, pijanista, poliglota i novinar i univerzitetski profesor, član redakcije, ali ne i novinar kafana. Sergije Lukač za NIN je aktivno pisao do 1968. godine i autor je više od 1500 tekstova. Te godine osnovao je smer za novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, koji postoji i danas. NIN-u je, smatralo je tadašnje uredništvo, bio potreban ceo novinar, a ne neko ko radno vreme troši i na studente. Tako je fakultet dobio celog i novinara i profesora. Ovo je priča o novinaru kakav bi trebalo da bude i o profesiji kakva je mogla da bude. Sergije Lukač rođen je u Sarajevu 1920. godine od majke Švajcarkinje Lini i oca Srbina Feodora Lukača. Detinjstvo je proveo u Mostaru. On je zbog toga kao dete odmah odlazio u tu svoju švajcarsku porodicu, pa je, pored srpskog, govorio francuski, nemački, govorio italijanski i engleski. I na jednom naučnom skupu gde je otvarao jednu sesiju, on je sve prisutne pozdravio na svim tim jezicima i na kraju ih je pozdravio na Švicer-Deutsch jeziku. Govorio je da u životu ima 3 ljubavi – Mostar, sport i suprugu Ognjenku. Porodica Lukač bila je neobično ugledna i sasvim osobena ne samo za mostarske, nego i za jugoslovenske prilike. Deda mu je bio šumarski inženjer, koga su još Austro-Ugari poslali u Foču da uređuje katastar. Otac Feodor bio je čuveni hirurg, školovan na prestižnim evropskim univerzitetima. Doktor Feodor Lukač je bio takav lekar i toliko je bio posvećen pacijentima da su u Hercegovini govorili: ej, tebe ne može da spase ni Feodor Lukač. Isto je bio poklonik tog jedinstva između razvoja intelekta i fizičke spreme. Prva lopta, prvo koplje, niz stvari, sokolski pokret, prvi turistički poduhvati između Mostara i Metkovića. Onda ta lekarska praksa, on je imao polikliniku neku, imao je rentgen. I onda su seljaci, sirotinja ta dolazila da se pregleda kod doktora Lukača na struju. Bila je jedna kultna ličnost. 20. vek pokazao je sve živote Feodora Lukača. Ova porodica, neobična i naročito intelektualna, bila je neprestano na najčudnijim linijama rata, oči u oči sa zlom. Prvi svjetski rat, mobilišu ga, završava kao zarobljenik u Galiciji, prelazi iz Galicije u Srbiju kao dobrovoljac, prelazi Albaniju, delimično nosi kralja Petra na rukama, evakuiše se u Italiju, nekako se prebacuje u Švajcarsku. I tamo će Feodor Lukač trčati 100 metara štafetu pod imenom Kraljić Marko. A jedan drugi Popović pod imenom Đerđele Zalija. Jer
puna je švajcarska austro-ugarskih špijuna, ne smiju pod svojim imenom. Ali trče za Austriju, kao Kraljević Marko, drugi Đeđela Zalijaj. I tamo završava posle rata završava fakultet i ženi se Linom, jednom lepom švajcarkinjom, majkom Sergijevom. Simbolička je bila 1936. godina u životima oca i sina Lukača i čini se da je takva predodredila život Sergija Lukača kroz usmerenost ka medijima, opredeljenost ka sportu i kroz snažan antifašistički stav. Posle eksperimentalnog puštanja televizijskog signala, mediji su i slikom ušli u sport, i to u Hitlerovoj Nemačkoj. Na olimpijskim igrama u Berlinu, koje su se održavale pod svastikama, tamnoputi Jesse Owens odneo je pobedu. Sve to su gledali otac i sin Lukač i sami učesnici u jednoj, ne atletskoj, već automobilskoj trci. Lukačevi su tamo putovali svojim kolima. Pa se tamo organizovala nekakva revijalna trka automobilima i oni su uspeli da budu pobednici. I tom prilikom Sergije, što on potencirao, o čemu je kasnije pričao, je imao susreti sa čuvenim, a zlim Josefom Goebbelsom, Hitlerovim propagandistom. Napisao je kasnije da nije bio impresioniran tim susretom, što je i za očekivati, i da je taj mali Žgoljavko imao, ako se ja dobro sećam opisa, imao je malu i znojavu ruku. Kad je bila olimpijada 36. u Berlinu, oni su vozili reli. Pa je taj jedan prezgodni muškarac, musliman sa fesom, vozio njihovu Opel Olimpiju. Otac je navigaciju radio i zato dobio zlatnu medalju. A Sergij je bio treći član posade. I kad su došli, dobili su zlatnu medalju. A Hitler je bilo običaj. On dobiva zlatnu medalju, stavlja mu Hitler, a Goebbels će dati Sergiju. To je što je Sergij meni rekao, ovo isto 50 godina, kome će pričati je Goebbels stavlja medalju na vrat. I stari gospodin, otac njegov, se nakloni, naravno, bez ovoga. Srebrna medalja Norvežanin. Norvežanin se nakloni bez ovoga. Bronzana medalja Austrijanac. Hitler! Ona ga Hitler zagrli ovako. Spletom neobičnih okolnosti, Sergije Lukač bio je u Beogradu svaki put kada se prelamala jugoslovenska istorija. Kao gimnazijalac prisustvovao je sahrani ubijenog kralja Aleksandra 1934. godine. Učestvovao je u demonstracijama 1941. godine. Svedočio bombardovanju Beograda 6. aprila. U Beogradu je, međutim, bio i kada se u Mostaru prelamala srpska istorija porodice Lukač. 1941. godine ustaše su Feodora Lukača izvele negde na obalu Neretve noću, nekakav uzvišenje, nekakav breg, i on je bio jedan od onih koji su bili na listi za streljanje. I pre nego što je streljački stroj krenuo da obavi svoj crni ili prljavi posao, Feodor se bacio u Neretvu i uspeo je da otpliva, da pobegne, iako su ga naravno zasuli mecima sa obale. Život mu je spasilo to što je bio gospodin. Rekli su mu da ponese što više para i odijela idu na dug put. Da bi ustaše ta fukara skinula mu to odijelo s njega i to odijelo će mu spasiti život. Jer su mu morali odvezati ruke. Vezali su mu ruke da bi mu skinuli odijelo i onda on skočio u Neretvu i južnije dole u jedno srpsko selo sa desne obale Neretve. I zamoli te seljake da nađu nekog posrednika da pozove Italijane da im se preda, jer je on kao imao čin poručnika. I onda ga Italijani zarobe i on se opet nekako prebaci u Švajcarsku, provede rat u Švajcarsku, 1945. kupi pomoć za partizane i preko Barija dolazi u Beograd, gde zatiče svog sina Sergija, ranjenog na Sremskom frontu. Za vreme rata znam da je profesor bio ranjen u ruku i da su ga odveli u bolnicu gde je ruskinja lekarka rekla tu ruku odmah sečemo. Što je njega preseklo kao sportistu i nije mogao sebe da zamisli kao invalida. I on je čuo da mu je otac negde blizu takođe leči partizane i nekako se izvukao, provukao, otišao
do bolnice gdje je bio otac, koji mu je naravno spasao ruku. Naše je vreme opijeno mladošću. Izgledati mlad, biti svež, oblačiti se kao što mladi čine, ponašati se malo šašavo, mladalački, sve je to ušlo u pravila igre. Ako je antika poštovala mudrost starosti, ovaj vek velikih revolucija fetišizuje mladost, pisao je Lukač sredinom 60-ih. Sergij je u Mostaru počeo da igra fudbal. Bio je zaljubljen u fudbal. Igrao je ono, kako se kaže, po mostarskim ulicama i mahalama. Međutim, Feodor je malo zazirao od toga, pošto je to bio kostolomački fudbal, pošto fair play još nije stigao u balkanski Mostar, pa je on strahovao malo za svog jedinca i pokušavao je da ga usmeri u atletiku, računajući da će tako biti više bezbedan, da neće biti povreda, da neće dolaziti plav od batina fudbalskih i tako dalje. I uspeo i toga da ga preobrati. On je ono pripadao toj nekoj klasi koja je bila bogatija, a ima neki odnos prema ovim drugim tim to je, što bi se reklo, sirotinji raj, koji nije bio odnosa tog uzvišenog, pa ti kao njih gledaš. Ako su potrebu da učestvuješ u tom svijetu, jer to je u stvari bio realan svijet. A ne taj svijet koji je donio njegov otac je donio prvu fudbalsku loptu. Ne znam da su oni imali, to imate po tim gradovima po Bosni, kad su oni išli tamo. Ti ljudi, onda su oni tamo vidjeli tenis, pa su onda, ne znam, doneli mrežu, ono pa su to rasvijeti, pa onda to u tim gradovima izgleda nestvarno, kao da je palo smjesta. Dakle, on je živio u tom svijetu, ali je, kako razumio da je to onaj drugi svijet. On je vozio prvi kabriolet u Mostaru u onim specijalnim kožnim rukavicama za vožnju automobila. Dobro, to govori dovoljno o njemu kao izvesnom ekscentriku. Moram da vam kažem da je sportski automobil vozio do kraja, do posljednjeg dana svog života. Dakle, insistirao na tom svom sportskom držanju, na sportu kao osnovi života i ponašanja. On je bio zastupnik one ideje kalokagatije, jedinstva uma, lepote, tela i duha. On će biti u Americi, pa mu palo na pamet da ne leti avionom, nego će brodom on preko Italije. I mora da dobije italijansku vizu, pa će otići u nekakav konzulat. Neki konzulat u Americi, italijanski, i predaje taj zahtev. Izlazi službenik, ispostavit se konzul, i kaže Sergije Lukač, Puba Lukač, kaže. On je napisao nigdje Puba, majka ga dala mein Bub na njemačkom, pa su djeca govorila Puba, Bub, Puba. Kad on se čudi, kaže, da, ludi Puba Lukač. Kao to sad ne znam. Pa jesi ti taj? Taj je bio oficir u italijanski u ratu, u Mostaru, zaljubio se u neku Mostarku, oženio se s njom i kad on vozi brzo auto, on kaže, voziš ko ludi Puba Lukač. Sergij Lukač je studirao pravo u Grenoblu, Beogradu i Zagrebu, a zatim se školuje u Americi kod čuvenog svetskog klasika u oblasti komunikologije Wilbura Schramma i sa tako nestvarnom biografijom učestvuje u osnivanju Fakulteta političkih nauka 1968. godine i formira katedru za novinarstvo. Doktorat je odbranio tek 1981. i nije mu bilo jednostavno da u moru krutih teoretičara bude profesor bez akademskih zvanja. Posle 5 godina od odbrane doktorata otišao je u penziju. Profesor je najpre došao i prešao onu liniju od katedre ka studentima, taj jarak pun pirana, seo među nas. Ili je sedeo na katedri. Time je pokazivao kako je gipka osoba i kako je sportista i kako može da skoči na katedru, sa katedre i tako dalje. Znači, prvo nas je šokirao tim svojim jednim mladalačkim pristupom. Zatim, on je bio na specijalizaciji u Americi kod čuvenog profesora Schramma. Znači, on je doneo odande sve što je bilo novo u vezi sa komunikologijom, sa novinarstvom. Imao je prosto poglede nekoga koji je gledao mnogo unapred. Tako da je on bio onako jedan čovjek otvoren za to u svetu. Onako, ono svoje tašni nosi New York Times, da, onako, Christian Science Monitor je volao. To je jedan konzervativan list. On nije uopšte bio konzervativan tip, ali je čitao taj konzervativni list jer je kredibilan. Vi, dakle, dobijate u svojoj generaciji, to su bile generacije dobrih novinara, jedinu desetku i on vas nekako primećuje kao nekog
Bosanca sa izraženom ironijom. Kako je to izgledalo? Ja sam bio stidljiv dečko iz provincije i nisam se isticao tim da nešto pitam, da objašnjavam i tako dalje. Tako da sam ja praktično do ispita koji je bio, dakle, sljedeće godine u sredinom, krajem juna, mislim da ono uopšte nije registrovano. Međutim, pazite, mi smo pisali radove, pisali smo u intervju sve ono što kao novinar i to smo pisali rukom. I to smo pisali na onim A4, onim duguljaste kockice. Baš sam ja na tom to pisao. I normalno ja nisam očekivao da neko iz tog može nešto da shvati. Naravno, posle kad sam ja postao urednik, onda sam shvatio kad pročitate 3, recimo, teksta nekoga, vi onda možete da formirate predstavu o tom da li on ima smisla, zna da piše, da od njega možete to nešto naučite, ili je on pripada tom nekom tvrdom krilu koji to vrlo teško može da savlada. I on je u tom mom pisanju primetio tu ironiju. Pa ste, on je inače njegova ironija, njegov čitav nastup je imao jednu finu, onako meku ironiju koja se stalno provlačila kroz to, valjda je to bilo na tom nivou. I onda mi je rekao da sam ja introvertni Bosanac. Pa to je bilo vrijeme velikog progresa. To je za mene bilo strašno. Pa prvo, kakav introvert, da moraš da budeš novinar, hoćeš da osvajaš svijet, kakva zatvorenost u sebe. A drugo je ironija, pa su teme moraš to različiti ozbiljne stvari. Međutim, ne, onda je on uzeo nešto tamo upisao i bacio ovako taj indeks onako preko stola, se otvorio bilo 10. Studenti svedoče da je u moru sivih odela on bio profesor koji igra fudbal. Nije mu bilo lako da spoji univerzitet i profesionalno novinarstvo, jer se za univerzitetske profesore tradicionalno smatralo da praksu gledaju sa visina, dok se za novinare iz prakse smatralo da te visine ne mogu ni da ugledaju. Prvo predavanje je vratite se kući, ovo je veoma opasan posao. To je njegova prvi nastup bio. Prva stvar je bila, kada ulazite u ovu profesiju, to jest u ovu učionicu, zaboravite sve svoje političke, stranačke, bilo kakve stavove, jer vi ste oko i uvo građanina. Njegova pedagogija je da ispod površine događaja koji gledamo ima niz uzroka, niz konteksta koje novinar treba da bude sposoban da osvetli, odnosno da mora da zna ko to zna. Profesori umeju da misle, ali ne i da pišu, a novinari umeju da pišu, ali ne i da misle, pisao je Sergije Lukač. A on je umeo i da piše i da misli. Bio je kritičan prema obe svoje profesije, i novinarstvu i profesuri. Pisao je još sredinom 60-ih i o položaju profesora, ali i o vazalno-feudalnim odnosima na nekim katedrama, o njihovoj zatvorenosti. Zaključio bi da ni sam univerzitet ne zna, po onoj staroj, da vidi sebe samog. Postoji jedan mali teren na Fakultetu političkih nauka, ne znam da li i sad postoji iza zgrade na kome se mogao odigrati partija malog fudbala. Profesor bi tu rado došao ponekad da pokaže da može da nam bude ravan, što je i bio. I da pokaže da ima bolju figuru nego mnogi od nas. Kako je to izgledalo ako kažete da je bio obučen kao švajcarski činovnik? Da, on bi znao, recimo, on bi došao u košulji koja je, naravno, to je opet njegova jedna od odlika bila, opeglani košulju, on bi to raskopčao, on bi malo zavrnuo te rukave i vidjelo se da je on čovjek koji ima telo za sport. Nije bilo sumnje da će on sad biti tu nekako outsider među tim mladim lavovima. Ne, naprotiv, on je, mada igrao diskretno, on je pokazivao da on vlada materijom, odnosno da on zna da igra fudbal. Pišući o Lukaču, Bogdan Tirnanić je primetio. Sergije Lukač bio je poklonik neprikosnovene teorije o sportu kao fizičkoj kulturi, ali kulturi zdravog tela. Ali budući da se radilo o rasnom novinaru, njegovi tekstovi nisu bili puki opisi loptanja i trčanja. On je u tumačenju tog fenomena, te aktivnosti za dokonu dorčolsku mangupariju, koristio sociološke, psihološke i estetske elemente. Zato je u jednom tekstu objasnio zašto fudbalski tifozi utakmice omiljenog kluba posmatraju stisnutih kolena. Bavi se sportom duboko i poznaje sport sa svih strana. On zna svaki valjda od oca, svaki mišić zna po latinskom nazivu
Ima ona priča kad opisuje kako vežba Miroslav Cerar, naš olimpijac na vratilu. I onda opisuje, kaže, njegovi bicepsi izveče kao činele, a trebušni mišići kao kontrabasovi. U tim tekstovima je bilo svega pomalo. Malo i sociologije, malo psihologije, malo filozofije, malo dobrog poznavanja čak i anatomije. Ako mi dozvolite to da kažem, jer sećam se kako je on pisao o svakom mišiću, o svakom zamoru, o svakom rezultatu koji je bio vrhunski ili koji nije bio vrhunski. Šta je sve na to uticalo? Iz tog sporta ulazi u vrlo širok dijapazon društvenih tih tema. Od urbanizma, dizajna, mode malo, stila života, psihologije mase. Od pre 6000 godina, kada je čovjek počeo organizovano da proizvodi, počeli su da ga uče, da radi brzo, da radi efikasno, da radi dobro. Nikoga, nažalost, nije učio i kako da se odmara. Prvi društveno-politički sistemi bili su, naravno, eksploatatorski. Taj čovjek koji je radio bio ili rob ili kmet, feudalcu, a ovaj mu je davao toliko malo slobodnog vremena da se baš samo fizički oporavi. Kapitalizam je bio lukaviji, mudriji i u svojoj eksploataciji naumio je da tog radnog čoveka ne eksploatiše samo u trenutku kad on proizvodi, nego i kad troši. On nije pripadao također onom kod nas omiljenom krugu, pogotovo za novinare, one boemštine, one nekako i meni se čak činilo preterane opuštenosti. On je imao distancu prema svemu tome i umjesto kafane, umjesto kafanskog dima, on je uvek više birao teren ili neku livadu. Sergije Lukač učestvovao je početkom 50-ih u obnovi predratnog Nina, a 70-ih zajedno sa Franom Barbierijem učestvovao je u reformi Nina iz takozvanog Opinion magazina, odnosno magazina mišljenja, u News magazin, nedeljnik koji će se baviti aktuelnim temama. Taj Nin imao je tiraž i po 140.000 primjeraka. O takvoj redakciji novinar Slava Đukić govorio je da je Real Madrid novinarstva, a među novinarima je važilo da svaki novinar Nina može da bude ministar, ali da svaki ministar ne može da bude novinar Nina. On je tu doneo tu formulu koju su već bili razvili od 23. Time i Newsweek. Ovdje u Evropi Spiegel. Bilo je da u Rusiji Novo je vreme, ja mislim da je bilo. Barbier je to bio napravio kao ekonomist. Dakle, nisu ni potpisivali to. Imate očajanje Mome Kapora, koga su oni izbacili, šta onda piše u takvom listu. Prosto to je došlo do jedne smjene generacije, koja je došlo do pobune te generacije prethodne, pa onda to vraćeno u nešto što su oni zvali mediteranski news magazin, Barbier i posle Dragan Marković. Sredinom 80-ih u borbi je rekao da nigde nema toliko proizvoljnih ogovaračkih informacija, priča o milionima i milijardama, nameštaljkama, kupoprodaji svesti i savesti kao u sportskim rubrikama. A onda se, posle odlaska u penziju, upustio u još jednu grubu i nesportsku komunikološku disciplinu – odnose sa javnošću. O tome najbolje svedoči njegov prijatelj Risto Čalija, kome je Lukač davao medijske savete za tekstilnu industriju, čiji je Čalija bio vlasnik. Taj naš čuveni slogan, zbog koga smo se i tužili sa pivarom MB iz Novog Sada, Svetske naše. Svetsko naše, to je njegov slogan. I ne samo da je to slogan, nego je to postala firmina filozofija. Mi bi imali postere, pa bi na te postere stavljali Svetsko naše. Naprimjer, Teofilovićima nismo stavljali Svetsko naše, jer su bili samo naši tada. Danas jesu Svetske naše. Ali smo Zafiru Adžimanovu ili njegovom sinu pisali Svetsko naše, ovoj Šekarićki pisali Svetsko naše i tako. Tako da je on bio otac tog PR-a. Već 50 godina ne mogu da prestanem da trčim, plivam, vežbam karate i jedrim na dasci, rekao je za oslobođenje kada mu je bilo 66 godina. A pred smrt 2004. godine rekao je da je najponosniji na 70 godina rada u fizičkoj kulturi. Ja ne mogu da kažem koliko sam ja imao godina, ali on je uveliko imao preko, mislim, 60 godina. On je i ranije dolazio na Adu.
Ja sam ga viđao i ranije na Adi, ali ovo o čemu hoću da vam kažem, to je bio jedan neočekivani susret. Neko letnje vreme, strahovito nevreme nad Beogradom, kiša koja lije, vetar koji čupa maltene drveće i ispraznio je grad, naravno i Adu. Ali sam negde u daljini primetio da ima jedan čovek koji tamo nešto radi. Video sam profesora Lukača. I naravno došao sam do njega i on je sa osmehom objasnio otkud on tu, mada sam ja to video. On je imao svoj termin rekreacije, vežbanja i tako dalje. Tog dana, odnosno tog trenutka, on je bacao bumerang, pošto je bio sam, da nije imao s kim ni da igra, ni da trči, i on je i tako iskoristio to vreme. Sergije Lukač bio je oženjen Ognjenkom Milićević, profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti, također mostarkom iz ugledne porodice. Profesor je u stvari imao jedan brak prethodno i imao je kćerku iz tog braka i unuke, kojima se vrlo radovao. Oni su živjeli u Švajcarskoj i dolazili su na letovanja ovde i on je njih dok su bili mali naučio da plivaju rone, da koriste onu dasku za jahanje po talasima i sve živo od sporta što je mogao da ih nauči. A taj brak sa Ognjenkom je bio, on je to zvao prijateljsko zaljubljivanje. U stvari, volite nekoga, ali vam je on pre svega prijatelj. I zbog toga je brak, naravno, trajao toliko godina. Ona je bila također profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, omiljena profesorka, teoretičarka pozorišta, koja je studirala u Rusiji, isto govorila nekoliko jezika. Poslednje tekstove profesor Lukač objavio je u godini smrti 2004. Simbolički bila je to godišnjica organizovanja olimpijskih igara u Atini. Tadašnji urednik, a njegov đak Slobodan Reljić, pozvao je Lukača da uredi taj broj. Onda sam njega pozvao da on nama napravi tu veliku cover story. I on je na tu bio danima. To su ti, kako je rekao, taj način rada koji su oni tada izvodili, ta količina informacija koje se dovodili da bi ti, ne znam, od ovolikog napravio tekst od 6-7 strana. To danas je nepoznato. To se zvalo Velika soba, bila to gdje sjede novinari. Pa onda to sam po čitav dan se tu pričalo o tome. I tu sam obnovio s njim te razne stvari. Lukač je tada napisao: najpre valja reći da ove olimpijske igre nemaju ni u tragovima ono snažno prožimanje sa etikom. Takmičenja hemijski ojačanih sportista postaju čista jurnjava za rezultatima, to jest novce. Ogroman novac oko savremenih igara ponegde je do duše u nekoj nerazvijenoj zemlji unapredio sport, ali ostao je gorak ukus da je novac sportu doneo profesionalizam, kao što je ljubav zagadio prostitucijom. On je savremeno doba video da dolazi. Pre 50 godina on u Minhenu, kad je bila olimpijada, glavni utisak njegov je bio da su Nemci pokušavajući da malo operu sliku prethodne olimpijade koje su organizovali, to je Hitlerova olimpijada, koju je, by the way, Sergije gledao. I demonstrirali su mogućnost kompjuterske baze podataka, takozvani golem. I on je bio fasciniran tom mogućnošću mašine da tako brzo da donese novinaru podatke koje je bilo teško naći. Sergije Lukač cinično je podsjećao na političku izreku da su mediji isuviše važni da bismo ih prepustili novinarima na upravljanje. Ipak, verovao je u svoju profesiju. Pisao je: ako se ratovi rađaju u glavama ljudi, onda ih u tim glavama treba suzbijati. Eto zašto je potreban stalni rat protiv rata u svesti čovečanstva. Ali istovremeno, evo zašto su sredstva javnog komuniciranja i najgora i najbolja stvar i palikuće i vatrogasci svjetskih sukoba. To danas više ta škola nema, ne bi imala nikakvog odjeka. Tu bi vjerojatno bio ko Konfučije, okupilo se 50 ljudi koji bi sjedili ispod neke trešnje i slušali kako to treba da izgleda i kako će to verovatno izgledati kad društvo ponovo uđe u neku fazu, kad mu bude trebalo da realno sagledava sebe i svijet u kojem postoji. Ja stalno, svakog dana, kad se probudim, pomislim šta bi profesor rekao o ovom novinarstvu. I znam da bi bio duboko
pogođen i traumatizovan, a naročito me pogađa kada njegovi bivši studenti, kada se oni ne drže toga što su naučili, a vrlo dobro znaju šta su naučili. Profesor Lukač je umro u dubokoj starosti. On ima 84 godine. Međutim, tako nije izgledao. I sećam se oproštajnog teksta Bogdana Tirnanića, njegovog druga iz Nina, koji ostaje zaista jedna upečatljiva slika samog profesora i onoga kako ga je on video. On je napisao da je umro kao starac, kao u poznim godinama, ali je otišao kao mladić. Radio je i emisije za televiziju Beograd, napisao i 4 filmska scenarija, prevodio romane i drame. Verovao je da je novinarstvo jednostavno i da sva tajna kodeksa leži u onoj čuvenoj činjenice su svete, komentari slobodni. Na 100-godišnjicu rođenja Jovo Vuković u Politici je upozorio da je propuštena prilika da profesor Lukač dobije svoju ulicu u Beogradu uz Tijanića, Tirnanića, Miroslava Radojčića i Predraga Milojevića. Ili bar kutak na svom fakultetu. Na Lukačevoj sahrani njegov student Aleksandar Tijanić rekao je: uvek u manjini jer je bio u pravu. Vazda čvrst i ubeđen u snagu slobode misli, reči i duha. Bila je ovo priča o Jessiju Owensu srpskog novinarstva.